Ding tetep sekawan nggih. Bolak-balik. Aceh. Selingan deh. Aduh. Adi bini ki selingkuhan. Aduh, nyaman ya. Apa gentleman tak bini duit ketinggalan zaman. Toman andi laki ngaku bujangan. Iya iya iya. Toman andi laki ki apa jarang. Toman andi laki mak selingkuhan. Pancen toman andi laki nyari ampungan. Orang lagi Harapan nih. sana toman sejen sarang. Apa jarang selingkuh yang kebiasa. Orang bini senotome sejen serang. Apa jarang selingkuh anggap biasa. Tak ampun selaku kebaik dosa. Tak romansa abah lama sejen toman.
bimbang ragu boleh pada pakuan dalam hati mohon kita sepi menjalan senang susah jadi mestina bila jadi juduna boleh kelabat tiga jadi juduna. Yeay! Waduh, aduh, aduh, aduh. Aduh, Rana. Ono ning titi Rana. KRC Audio. Ning gini yuk. Ayo Mas KRJ, naikin lagi dong DJ. Ampun DJ. Rehana, Rehana, lare ko ayo temenan kulitnya kuning langsang alisina Ayo kerupuk bro. sepisan. Rehana, Rehana, lare kok semok temenan gadong lagu ning jalanan yo koyo diamar ganginan. Aduh Rehana, ison yo sing goyang nyawang diko garis sing ono liyane. Aduh aduh Rehana, Aduh Rehana, ison yo sing goyang isun yo sing kuat. dalam diko garis sing ono tugale. Aja kajaro sesapa semaure. Aduh, 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 aduh. Aduh, Rehana, lesaweran Rehana. Koda entek-entek duwike wong-wong iki yo. nyidak dewe. Mbak E, sementing nyambut gawe Mbak E ya. Nyambut gawe ya. Oi. Aduh, aduh. Garis sing goyang dalam omongi halus temenan menjadi yo bisa keturutan tume rapi kaya Rehana jalan paranya legane hati jalan saweran yo pun turun.
matur suwun. Pancene jenenge bojone dudu Sumi, jenenge Fitri.